අපේ ගෙවල් වලට උරුකාන් කළා රටාරගෙන උඹට දඬුවම් දෙනවා මරනවා මම ඒක සහතිකයි දැනගනින්න අපේ ගෙවල් වලට මම උදිතා අධිකාරී ඊශ්වර දෙවියන්ගේ වයිෆ් උඹ මම අතරින්නේ තේරුණාද උඹේ එතන ලයිට් ගියාද විශේෂ තැන් වල කරන්ට් එක යනවාද පූර්වා ලොක්කාටද පාහරයක් කතා කරන්නේ ලොක්කාටද කතා කරන්නේ අපේ මුළු ගෙවල් වලට ගුරුකම් කරලා මගේ කේන්දර අරගෙන ත්‍රස්තවාදියා ඉංගන්නට දීලා මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු යන්නේ නැතුව රවට්ටගෙන තේරුණා දේශපාලනය දොක රනිල් මහත්තයා මේ ළඟට බුදු වෙන්න ඕනේ தளபதி விஜய் உங்களுக்கு நாங்கள் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை கட்சிதா பிரச்சனை தெரியுமா இந்த ஸ்ரீலங்கா நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா நல்லா உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லும் ஸ்ரீலங்கா சொல்லுவேனா Ori huti buta pernah kan wale? Ori huti buta. Ori huti buta. Ori huti buta pernah kan wale? Kasih pun wale? Ori huti buta. Biwatai peta ke udara karu kumare wahila dia. Hariya pare alba. Ori huti buta. Please, can I say something? Yeah, of course. Your inside color is pink. Yeah. Yeah. No problem. Yes, pink. Very pink. Yes. Can I talk with special things? Yes. Lips, what color? Your lips, what's color? Lips. Easy. Or other lips. Yes, inside lips. Also pink. It's pink. Yeah. Wow, I like it. Oh, you like it Pink pink? is I like. Yes. Okay. Can I say something with you? Go on. I want to suck. Oh. I want to suck your lips. I like to suck your lips. There is one problem. Yes, I know. Sometimes my English language is not good. Please, sorry for that. But I. Brother, your speak English to- is not your only problem, trust me. That's what I'm trying to say. The problem is not your English. Trust me. I don't got lips for you to suck. Maybe this, which What? honestly they're amazing lips, not gonna lie. Like, you see these lips, you're like, god damn. These are not filler, by the way, they're natural. Your voice is different. Yes, it's deeper. You are really girl or boy? I don't know. ඔබ බලංගොලන් කම්බෙන් එළියට මේ මගේ ගෙදර මයි කාමරේ මට ඕන විදිහට උඹ ඉන්න ඕනේ. කෑවද? අපි මට වෛර කරනවද?